Hey, unomunye udala lapho iChristie beke. Hey, wengane kancane njani suke kwenza abantu abatsha. Hey, kunelinye iChristie la. Hey, selidala. Ayilight. Wathi lento odwa ngamaChristie wakukhulumela ukuthi insimbi endala. Leni mayigoba iqhoma dola intondwana. Ngaka. Kuze kusomnyango. Ilokithe. Tata. Mayibamba ukuthi uyajola uzithi kodwa ujolelani ngempela ngoba phela uyadla udla ngeke lapha. Ikubuza ngamahlolo ukhanda kodwa la mdali bekulike. Awufana nama 2000. 2000 akusaba ukufa. Uzoyithi baby kill. Ha? Hawu. Baby kill me ha. Kanjani man. I 2000. Sanibona bafowethu, sanibona ngane zakithi nonke endlala sezansi. Angethembe ke ukuthi niyaphila. Ngethembe ukuthi niyaphila. Abeza abantu. Abeza abantu. Sithi ukutekula. Sakucecicecisa. Niyaphila kodwa ngane zakithi. Kunabantu abahlale bekhala njalo ngemfokahlongane. Mangabe ungena ku Facebook awusibingeleli. Igenge yamatsonga. Irapsheni ipfukile minjani. Namna ngikona imakwava. Nativa imakwava nastiva ichangane nibangani bamina enativa ngijule ngamina. So yeah, namuhla nanivushela. Matimba nanivushela irapsheni yeah. Ilochisa rebele ngithi lochani ngithi asithokoze inkosi kure iphila hle yanibingelela dipotisa amaXhosa amamfenga amaXhosa ngabomfana amagcaleka dipotani mawethu nangu uvusi emdlamini awumfoka dlamini kubingelele mne wethu ngibingelela besukimelani besuthu ngibingelela amaswati nabekunene awu nabasemalangeni lamahle ngiyanibingelela ngiyathi ukuthi niyangithatha nami ngiyangithatha yawuzani ngane zakithi udaba engifisa sikhulume ngalo udaba olingangihleli kahle emoyeni ngivuke nje ngidazile impela namhlanje bengijabule kakhulu namhlanje kodwa ke ithema ngabe iqhubeka usuku ngathola esinye screenshot ebesivela kwenye insizwa engangiyidala igama layo le insizwa le ithi kimi uke wabona lo msebenzi nonku kamanzuza Dlamini sakubona mntwana umuntu kunjani la umuntu maphumula uthi ngwane awunkosi yami yanibingelela enhlala sezansi kutheke makusenjalo kulesi screenshot mangabe ngisibheka kunenkosazana lapha ukhiye ithi ngicela usho isithakazelo sami ngibona hayi luthakisazi esakakhiye hayi ngeke sihluthulelo ngitheke mangabe kusenjalo lensizwa yayisithi lo msebenzi uke wawubona ngiyayisiya ngikhombisa lensizwa sithepule kunjani newethu nabo menzi inkosi yami uzani ngane zakithi utheke lo mbhemba mangabe engisendele screenshot sengiyabona bakubhala ukuthi imfezi amaChristie featured iBlack Diamond angeke ngizikhulume ngeBlack Diamond akukho engangakhuluma nayo futhi angicabanga mhlawumbe yena ngakhona engakhuluma naye umuntu engakhuluma naye ngiphinde ngikhulume ngaye ilo mfana bathi imfezi lo mfana lesisithi isikhathi ngithebe kuJuly angade ngibuye egoli umsebenzi akade simanta satasa ngawo mangabe kunjalo senze amanye eminye imbuso bhanya no Big Zulu yaba khona inkundleni zokuxhumana embukiso so lo mfo wayesefonela uBig Zulu wathi welona wenene angibi namba kahlongane uBig Zulu ke ngenkulu inhlonipho ngoba ngiyamazi ukuthi cha yena umbhemo ohluzekile ekhanda futhi umbhemo okhulile angifonela uBig Zulu athi mne wethu kunensizwa lapha le abathi imfezi ecela inamba yakho ngithi mina ayikho inkinga uyinike mne wethu le namba le ngimnikeze uBig Zulu afone lo mfo mayefona angithi ke mina ngisuye mhlambe lo umsizwa kamama ukuthi ngabe ngijabulela nje noma yini asho ukuthi hayi mfowethu kunengoma la ngabuke nyama video yakho yangihlekisa le amaChristie manje kunengoma engiyenzile le ngoma ngizokusendela uyilalele bese ngithi mina ngiyakuzwa ngikusendela ingoma uyilalela ayangene kuWhatsApp ke lo mfokazi ayisendele ingoma cha ngiulalele ke ngilalele kwengoma bese athi lo mfo hayi manje into eyenzekayo la angazi ukuthi isikhathi ungasithola nini uze la igoli nawe kube khona okushoyo kule ngoma kungicasule nje kunginyanyise lokungihlanzise ngizoyishisa amakhwaba ngithi mina lokhu
komuntu kushuthi kusekuncane ingane lento mhlambe kuyabhibhidla nje mhlambe mhla kwaqhumisa amabamba koqekethe inohlonze bese nje ngiqhela kukho lokho umuntu uyabona ngoba ngikuza ukuthi ayi kuyabhibhidla nje kuyabhibhidla yahema lokho umuntu kuphinde kufone futhi ngelinye ilanga kushaya ucingo ukuthi mfoka shwa ngasithwayi nesikhathi ukuthi ukhuphuke uze la igoli sizokwazi ukuthi kube khona into eyisho kule ngoma ngithi nalalela ndoda fanele eqale kube khona amaphepha esiwasayinayo mina nawe okokuqala icontent yami le uyisebenzisa ngaphandle kwemvume yami manje musu ukufunda emsebenzini wami bese ungithatha mina ngazathi khona engeke ngazokucela kuwa ngakho ngincusile utho kuwe mina kume lapho yabona kuthe mangabe uDisemba mayisombuluka nje uDisemba bengishayela ngibuye eMpumalanga shaye lo mfo mayengishaya ucinga nkwankwaze nje mayikhuluma le ngoma yethu kungixaka nje ukuthi ingoma yethu ngoba ngiculi mina ngingena leyo nto leyo athi kule ngoma yethu omunye umfana bengisebenzela uyitshotshile le ngoma le wayithatha wayoyidayisela iambitious le ngoma uyidayise nge1000 so abenza njengaye lo mfana balast yabona ngazi abanye abangicross abafa shuthi wayindluya ngethusa kanje washo ukuthi ayangichami ngihleli la kunamsebenzi naye wangitshela ukuthi angazi kwashaya cima ngathi nalalela ndoda ake senze kanje ngicela ukuthi ungithumelele i-email yakho ulibonyazi la konke kufanele ngikuthumele yona ngoba ngilibona ukuthi leli nina ligawulusela gawulusewani usuyabuna manje seliyabuya lizongifuthisa inyongo lapha ngithi mina kutheke makusenjalo samthumelela i-email leyo email ke leyo ngizoyifaka la inkundleni zokuxhumana izobonakala leyo email leyo eyayimxwayisa ukuthi akaye ukusebenzisa icontent yami puthu bengishayela ngalosuku lolo yaphinda phone athi mfoka hlongane wenze ilona waqopha iphinjwana iVM ku WhatsApp wathi mfoka hlongane bengicela ukuthi ungiphe le video yamaCrescent ngoba ngithi manje nginobuchopho mina yena akanabo ubuchopho ngithi mina lalela hamba le video la wayibona khona ukuyithathe khona uyabona athi okay ngakho ukuthi ngangiqhelanisa lento esukuthi kukhona into engamnika yona ngoba namhlanje ngabe usethi le ngoma wayinikezwa yimi uyabona nguthule nje lokho kunginyanyisa kodwa bese ngithula nje ngiphuma kuyi njoba namhlanje ekseni mangivuka ngithothi le ngoma useyikhiphile wenza ingoma wathatha icontent yami iBlack Diamond ngeke ngikhulume ngayo akukho enguhlanganise nayo ngiyayizwa nje ikhala emsakazweni angibazi abafola bangaze ngibabona mhlawumbe bayangazi bona mhlawumbe ukuthi bake ngibona khona kodwa lo angazi noma ukhumalo noma manyoni noma ubani kodwa nje lo mfo ukhombise ukungidelela kakhulu nanokungeya nanokungithathela phansi kodwa ke ekseni namhlanje ngimthumelela ilona ivoice note ngiyamfonela akayibambi ifoni ngiyamfona ifoni akayibambi bangabe ngingena lapha ku WhatsApp ngiyathola ngo11:40 something ebe WhatsApp ngithi mina awuwelona we mfoka khumalo ake ngidlulise nakho kuwe ngiyakushaya ucingo olubami shula incingo zami uye ngamabomu mfoka khumalo ake ngithi kuwe ake ngikubongela ukuthi uthola isisebenzi esiyimi mangabe wena ukwazi ukuthatha umsebenzi wakho uthi usebenze ngado wakho okusho ukuthi lapha kwi-content yami kuningi okungokwakho okungakimi uyabona emva kwalokho aphendule angitshela ukuthi ngiyaxolisa qha ungayibambi incingo zakho afake nje okunye komyalozana odakiwe bese athi angifakele enye inamba athi nangu kaHristo waseambitious wathi ngikunikele inamba umfonele ayikile ngihlanganisa nalo kaHristo angimazi lo kaHristo noma umuntu noma mfishane noma unjani angimazi yabona ngakubuka nje lokhu lo mfo ugcwele ukungeya athathe le voice note ayifake kwamanye amaqoqo amagroup omaskani ngiyisendela umunye umfo manje lo mfo wayihwanqa lo mfo usegawula umsebenzi usengisendela le order le VN okusho ukuthi lo mfo vele usaqhubha wona ungikhanyisa ngethongoshi yabona manje ke angeke ngilokhu ngize ngibe ngisho lokho yana lokho mfoka khumalo mangabe ubona ukuthi ukucula sekwehlule siyabona vele khona cha uyatabalasa ngoba nanokulalela sala lelutho lakho hamba mfowethu uyofuna umsebenzi insizwa ziyasebenza lapha ngaphandle zishayela imoto ezidulayo insizwa ikhomba ngophakathi ziyabuza hamba uyofuna umsebenzi mfowethu noma ungakwazi iphepha noma ungakwazi ufuna umsebenzi ngoba manje lokho usukwenza mina ngikuthanda kuyanginyanyisa bona futhi nje akukho mina engakukhoncosa ngoba sekuqalile uqhamuka kwabo ngangubona mhlawumbe ukuthi ujwayela nawo lamagenge la jwayela ukukhoncosa jabulela ukuthi hayi ubani mina nginendaba nawe angikwazi angazi futhi asikaze sibonane mina nawe uwe futhi wagijima ucela inamba yami iBig Zulu akukho futhi nje ngibona mhlawumbe uyongihlanganisa naye ngoba manje ke inkosi ngithi ke anguveze lokhu ngane zakithi ukuthi naje lensizwa lapha ibane insizwa le okwazi izondo uthi ngibingelele mina wethu ngicela ukureply
uthi imnandi le ngoma hayi ayikho inkinga mnewethu kodwa ke lo yamsebenzi content yakithi leya wayibhalela i-email waxwayiswa futhi engicabanga mhlawumbe ukuthi naye umfoka Khumalo ukulungele mhlawumbe ukubhekana nezindleko zokusebenzisa i-content yami ngaphandle kwemvume yami ngoba akukho mina esikusayinile yabona futhi mina ngeke ngize ngisebenzele yena nangelinye nje ilanga noma ngathiwa ilanga inkukhu sezehle emthini noma sezagibela ngeke nje futhi ngize ngikwenze lokho nangu uzama noma phakathi uthi wethonono wami ubuyava hayi ndoda ubuya kwajubujubidi nguya kamhlaba nangu nungu ukuthi awuphephisa bakithi ngwana hayi angifelwe mina ningangiphephisi angifele futhi labo phephisa beni bagcineni mhlawumbe bakhona mhlawumbe ukhona uyodinga nimpephisele ngelinye ilanga manje ke le nto incove kakhulu emoyeni kwangicasula nje ngoba le nsizwa mina ngazi ningahambi yofuna umsebenzi ngoba phela siyayibona manje ukuthi iyakhothuluza ibamba ngapha uyabona ukuthi nakho lokuthi ngithi ngikhuluma naye ngenza i-audio ngimsendele i-audio yena ithatha uyifaka emaqoqweni omaskandi usaqhubha kona ukuba yilinini usaqhubha kona ingqondo yokuchama ehlezi manje ngiyangiphatheke nje phela manje lo muntu lento ayibukeli ayehli nokuyezansi yinina nje kuchama kuhleli lento lena awukwazi ukuthi ungakubalaphi kuumuntu wesilisa kusondoda kunsizwa awukwazi ukuthi yini manje ngiphatheka kabi mangabe lo mfana engigibela nje ekhanda engichanasa kanjena ayimfana ngolo bakuthuma esitolo ubhuti mfana ngoba dlalile neyifawo manje angisuye nje umngane wakho mina futhi nje nangelinye ilanga nje ngeke nje ngomngane wentombazane mina ngichami ngihlezi usisi wena hamba ngale kweziko futhi ngiyama futhi lapho ngale zakithi bekuyilokho nje kade ngikundlulisa nangu Sithepule uthi i-wrong lento ayenzayo hayi uhlakaniphe kakhulu lo mfo wena ule ubuso ubuchopho buyamehlula ubuchopho ngane zakithi ake ngibonge iyabonga inhlanza lazi beyidlangalazi yabeshula mkhibo ugaxingiswa zidla iseshinga mkhonyovu ngilosha samthatha amosha umcimbi sikhokhe sibe sikiya ngajombolo mewe sunset sizalukhinka lo wesifazana walahla kubukhepheshle ngabe sekumehlule impondo zembaba la ngasikhethanga ukuhlaba kulungile madoda kulungile bayazi into abayenzayo amfoka Khumalo sengiyakondla sengisebenzela wena thatha uhlanganise nakho kunye kuyabheda ndingane ilambile ekhaya kulungile ngane zakithi angibonge bafowethu angibonge ngane zakithi makube ukuphila kini kube kuhle kini ekuze kube kuhle nakimi amen nango umnye lapho uyakhomenta uLungani Dlamini uthi akenze i-code 14 loyo ayoshayela ama-truck noma nje awunkosiyami noma ayilapha nje kwagwazi ipheka ngoba phela siyabona ukuthi kubi mashanda onye ubuildile kwayisho umqashi umfoka Ndlovu madoda usuka kubi madoda uthi uyafika uZulu bela uthi uyafika uZwane bela usebenza ubheka imuva lakho ndoda ngoba mina angazi nalento yeni yokuthi mfoka Khumalo hambe nitshela abantu ukuthi ninemali yiyo lento manje bangithi nihambe nipatanisa hambe nixova nigawulusekwana lobuna ligawulusekwana libuna basobhani manina entweni zabakhepheshleli basoba yana ngale kweziko suyindoda nja sawunya nyoka suka madoda yazi manje uzakushisa amakhwapha man nangu siyavuya xeko andibhotisile into yakuthi etasikisa into yakuthi ungamiyeki to sobe ndimiyeke mfondini qha ke ndizawude ndithatha izinyathelo ngendlela enyanzelekile ngendlela efanele because ndina zonke iz-evidence ndinayo kwadema ndisendela yona ngedate andisendela ngayo i-email ade samsendela yona sobe ndimiyeke into yakuthi qha ke ndiyacamagusha kuwe inkosi kakhulu tata nangu sifiso dlala uthi ngwane uyaphila ndoda angiphili mne wethu uma ngabe ngigitshelwa ngumfana nje ekhanda umkhapheyana umfana ukudla kwenje kusuke nje kungume ekhanda ukuthi lento bayiqale kancane laba balokhu bethi bayizinsizwa mina ngazi ukuthi umuntu akwayinsizwa kuphi engabukeli engehli ngisho kwehla mina kade ngangimaphambi kweinsizwa ngimaphambi kwengolo iqhwaga zingishiya ngishaya ezinye eyiningi ibhonyile insizwa zingishaya futhi ezinye ngazoyishaya futhi